Kontak tadi kemana ya? Adanya jadi tinggalin nih yang kecil ini lah. Orang suruh ngomong anak kecil ini susah banget sih bodohin adenya. Lah, sama gua no kayaknya manggil no. Wah, iya mak, itu, oh iya kali itu ya. Wah bener no, mak gua no yang manggil. Sini tang. Adek lu nih, ngomong nih adek lu nih. Bawa nih adek lu. Ya, eneng. Ya, ayam abang neng. Ya kita main-main dong. Halo, mau masak dulu. Nah, tang, botong no, adek lu sama main. Nah, ting-tang, rang ting-dong, rang ting-tang, anak bintang. Neng, duduk sini dulu neng ya, neng. Abang mau pergi sebentar neng, ya sini aja neng, lu jangan mana-mana neng, ya. Pergi aja neng, jangan. Tar dulu. Nih abang mau dulu, bentar ya. Ya, tar dulu ya neng. Neng, lah. Ya main, ya ilah. Tuh, ois. Jangan ke bawah, lu jatuh nanti neng. Ya, lu di atas aja dah, di atas aja. Ya abang kasihan lo kalau ke bawah ntar jatuh nyeblak lagi ngusruk. Ntar di bawah aja lo, yuk, sebentar ya, jangan ikut, itu aja. Abang mau ke bawah dulu, ya. Diam aja lu, diam. Ini bocah ngapa dilepas aja lah, tadi abangnya kemana nih? Ya alah bener-bener abangnya lah. Ya kemana nih? Lah. Woy Tong. Lu ngeliat sobri kagak Tong tadi Tong? Dimana Tong? Lah bener-bener lah, suruh ngomong adanya malah dia pergi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lah kan malah dia mau masak. Lah berabi banget kalau ada dia mah ribet. Mah gua kagak ada. Gua pergi dulu dah. Gua kabur dulu, gua masuk ke dalam ondel-ondel biar kagak ketahuan sama gua. Asik goyang. Mah gua kagak tahu. Ada gua lagi joget-joget asik. Goyang asik. Berat amat ini ondel-ondel. Yang penting nyakating gua bisa goyang aja dah. Asik goyang. Benjol lah malam aduh benjol. Bener-bener Ma. Lu sih Tong, bener-bener dibilangin lu suruh ngomong adek lu malah